Okwangezayo Orubanja kwijaho bwa nyuma yo kushanga ngwemba zombi zabazitire bihandiko birukumara. Orubanja rubiriro ryo kwemereza Kapiteni Dononziyo Kahinda ngo atihaye impapuro zo kumwikiriza kwesimbaho ahabunyishengero bwa Ruhinda ahabwa kibina cya NRM ngo habwo kuba bururu bukibwa. Orubanja rwabarushitamurwemo muramuzi Duncan Gaswaga. Kahinda nagira ngo atungire epapurizo barganye mwebazyo barukumweta omukoteri izoba bitungu kandi echo butachwa Orubanja tikiramuremese kwehandikisa kwesimba ahabunyishengero ahabwisaza rya Ruhinda. Benu erizoba twazo mukoti omisogo muramuzi ayibahira yebahandiko byabo bwanyuma yo muramuzi kubirebamu umusanga akagongeza yakakuteka ibiro 8 ngo abintu bwo yagukuruza konka hatu mbene echo champereza time abo ko kwandikwa kwanje no kwanyincha kare era nisaba abahagizi banje mubere no mutuma gugumire mugera kamwenya amatama ikibabire baro cyo kugira ngo ateremese kwandikwa echo cyamarimo. Bamwe ombanzi ba mitoma aba bari hakoti bayoreka kushemererwa bwa nyuma yo Orubanja kongezwayo. Irizwa nashimirwa mununga abo kushanga mamika wanda bembenda kumushaza mu flag bearer konkobwa mushija kubwija ko twiyabureba aharumbara hayikoti bashanga ebintu byakozwe birije kandi uburukatirwa mu ihorere konkanye cyantangaza munonga atimo ko burutwa bwibire mukama witi yabaryo mu cyome konke cyanshemeza babibinga babyongezayo mwenu nuwe flag bearer. Meja General Kahinda Otafiire yabatara umukoti kandi yabajekirwa ba prida be babiri abayanga kugira kibagamba. Orubanja okurigirira ahabhandiko Meja General Kahinda Otafiire akaba yagutire omukachika karukuteza bururu bwa NRM konkatango doyi or chairman wako yagubinga ndi Province Kampura.